Elbette tilimizni düşündü Kazak kardeşlerimiz mi? Lekin Kazak tilden bir çakır kısanız biz onu kesip mi nurgun ictimai fikir bastırımızı takdimiz. Şuna bir ulağın bir çakırıqınız olsun. Xitay'nınki bu iğir cinayet Kazak tilde biraz devetsiniz. Bola jaraydı. Assalamu alaikum, men Baqtal Nur. Bäriň aytatynım, biz Uygur, Kazak demey, Kırgız demey, bärimiz birgip mına Xitaynyň zalimdigine karşı durumumuz gerek. Birigimiz gerek. Biz ol tek gana Uygur'dun jumuşy emes bu. Bütün Türk ulutlarynyň jumuşy dep aytam men. Bärimiz birikkende gana Xitayga karşılaş alamiz. Şol üçin Xitaynyň kançylyk zalim ekenini birlikte götürsek deymiz. Birlikte götürgen juk жеңіл болады дейм. Allah razı olsun. Osunu естіп отырған Қазақ, Қырғыз қарындастарыма айтатыным, бәріміз Uyghur, Қазақ деп бөлінбей, бәріміз бірлік қылайық. Allah razı olsun сендерге. Естігендерің болса, осыған енді бірігіп атсалысыңдар. Allah razı olsun.